2 сүрбе үс сыл Россияға уһуяччы сыла. Саха сире андойду эйгетигер. Үтө күннен радион истәчилер саха сире андойду эйгетигер бири очырыктак тахарытын истәгет. Билерге курдук быйылгы сыл Россияға педагог, оны наставник сылынан биллерилен турар, onun sebäстен биһиги берибитигер үөрэ хайгетін лүһэтинин ырдыбыт. Ол курдук биһиэха бүгүн үөһэ бүлүүтээҕэ Дмитрий Спиридонов атынан төрдүс нөмердээх, уонна Сидор Бараха атынан бастакы нөмердээх сколларга математика чуутала, 2 тыгынча сүрбек сылга республикага ытыллыбыт сыл бастыгын чуутала конкурс призера, Россия-1 телевидение канала терен ыппыт классная тема ден бүтүн Россиятагы конкурс полуфиналиха, мастардыгытыгар спорт мастера, Саха республикатын үрәгәритен туйгуна Александр Савич Дмитриев ылжыттыр. Үтө күннен Александр Савич деберибитин манның вопростан сагалыгпын багарабын, эн аспыт үрәксылгар республикага сыл бастың учуталы конкурска улуһун чейин ситиирәхти көмүскәбитин, оны финалист болбутун. Жан баста манны конкурска кыттар санаага кахан уонна кайдак келбеккини. Үтө күннен. Уантан тақсасыллағата учитель года тугунан Юрий Васильевич кынатап меха сырдаппыта. Эти конкурска егентой идеальный кандидат курдук көрөбүн дебите. Билден турар ону итайбатаган каан эмет кыттымду дейсин агатаган. Келин чугас учитель докторум Егор Васильевич Ильин, онна Александр Михайлович Абрахов. Отой хоонун көрден сүбеди жамалыр болбуттара, кырата бесиге киреңден сабалылдыра. Ол ен мехолам спортивный интерес өскән бар буда. Онтон бу былырын ити конкурс муниципиальный этабыгар кыттыып бар. Кайдың сахасыригар бара бүттен болбуда. Жол курдук улус какаяңын республиката конкурс кекелеген, манна кыттахыл жаңын бәягын атын кытташылар кытта теңнен көрбіп болуқтаққын. Оны сылжан бу мия хордук сатанара бит, мантыка бар өсі күйскөллияқпын нада биттен сана әняқа килбеті дуден итарғынабын жол туғына кылгастык кепсиргер көрдөбін. Республиканский этапка арас улустарттан сүйбет ауыз кыттачы дебит. О курдук оңостон кәлбиттері тахымнара үддіге өте көстері. Онтон мен конкурстарға кытта юрияға суғын бәддеттен уғын кең бәлеме суғы импровизация кереті. Маннайғы 2 түймеғі 5 семинары ұнна урокпын. Улахадның долгый бакас бұдым. 3 түймеғ классный час ден. Оны балығыне бұғытынан уроктағы тоғылырғыр ұтықтақын. 11-істерге класс чағын терер туз бәйбер ұстық өті. Онтон бітек ининеға түймеғ мастер-класс. Оны жай үйрек өті көдір бітім. Александр Савич оттон бу республиканская этапка призер болбутун энтахымың туһунан элбагатер. Жонтон канаттанан быйылгы үрәкчилыгар Россия телеканалы терен ыппыт бүтүн Россиятагы учуталлар конкурстары кыттан келдиң. Жобо туһунан радион истәчилер сәңәрияқтары. Же төһөл бакыттачы бары хас регионтан келбиттери. Антон ити конкурс баланетін быйылгы учитель года кыттылақтырын группатыгар ыппытырын көлбүтүм. Онна Олег Егорович Филипповка кепсәбит. Жабаш кытты каден болбута. 3 мүнделях видеовизиткага бәяни онна үйретер неманны отой арылхайдык көрдөрөкка арыйыккан адады. Маңна үйәбі ütәгы үйрек управлениятын сүрін специалиген кытыры Петр Васильевтын материалын орын сағалап бұд. Онтон төрәбет дойдубар уңғар қорадақсан. Бейт теркенге улап бұддоғырбынан Касияна Бонюстун устан күндері монтажтан түміктәбіп біт. Соғынларға кәсәбеттерінен автодығын жатын тақса заявка келбірі. Жол ортон эксперттар 35 учталы сүймерден Москвағын бұттыра. Онна Россия-1 канал судетігер Хазбиддивтигер кылгас видеорухтары мор бұттыра. Оларов ВКонтакте классная тема ден сообществоға бағалақ протокирін көрінчеп. Келин онлайн голосование түмігінен сәтті учталы талан классная тема финалыгар кытындар бұттыра. Ол передача 2 каналға бұй 6 күнігер эфир кадақсы бұта. Білген оны ютубқа көрек қосып. Же ити үрдүк тахымнах конкурс кенеттен аны келин математика учуталларын андо жута сиестерин көрсөтерилебит конкурска кыттыныл быккын жол туһунан аны истиякка. Классная тема шоу финальный съемка тыгар Мосфильмга. Көннөрүгө жыттан баран келин истакпыне. Үйәбі ütәгы үйрек управлениятын начальнигын бастығы сол биячыта. Людмила Егоровна Николаева. Россия өтінен математика учталарыгар мастер-класс күрәға болар. Кайбыттар международный съезд учителей математики кыттынылалар. Онан Саша кытаттен сурыйбута. Ол кемге балатчы боп сурбут курдук. Санан мутым онан тута сөбілеспетим. Эми видео стағыннақ, но бұсырыға 15 минут денеті. Ол курдук үйәбі ütәгын ВК филиалын
оператора Александр Адамов көмөлөөх. Коллегаларым Ильин Егор, Федор Павлов, Этенне Валентина Ефремовна Таппагарова кыттылаах. Үлене биреметигер оңрохсон Академия Министерства просвещения России электронный адресга гыппыт. Ончоқнуынан кайдың ден әғадда әпет онна тоғылыр диплом тирелен келбиде. Сайтрыгар сорбуттарынан 5-9 регионтан 300 бионтан тақса математика учтала кыттыныл бүттенеді. Александр бу улахан үрдүк тахамна конкурстарга сетихилахты кыттыбыккынан әгәрдәлибин. Оны манныгы тариканабын. Жебу конкурстар сылайы тыллар сыл бастың учутала конкурстан тоохураталага биттери. Жебонна манна кайбыт учуталга туох саңа сол ахыллын сөбүй. Онтон конкурс курдук. Но кене заочный. Эбитин математикара учталдаргар аналдах. Оны бирер көрүңбү. Жонтон ол кайбыкка туох саңа возможность өз күрүн көрөнүйөкпүт. Жен математиканы үйретергер бәяң айбыт саңа технологиялаққын, математический тегнебілдері, оғылар бәйлері, әнелігінен оңырбыт фигураларғын тұтан қабан, тұттан өйдүлерін сетияған, же бұтығынан аны итарығынабын. Осколаға оны университетке өремет кемдер бер, нағал бәкайын өйдәбет етім, туқтанттан келерін, тоғы именетіндік боларын. Онтон осколаға ұштылды тиен баран бәйім көрібінен судурга петресин булаттабытым. Онтога буна ите методика оңстон оголор үйрөтө сылжабын. Жети Россия конкурсугар бәң айбыт технологиягын араha көрдөрбү болохтакын. Же эксперттер тоғытетилер төһөсеңәринилла. Ити күректер заочно болбуттарынан ол эксперттері бу ден характан көрөлүк. Оларынан сен сеңәрбит болан кыйлаган ордуларыны. Дек. Оннук пәа боллага деттон тыгынчаннан учуталлар методикаларын, үлелерин Үйретен көрөн бараннар эксперттер бахардактары ди. Жонна манныгы тариканабын математика учутала болабын ден сана эйха кахан келбитей. Же эре огосаскын сандыгын учутулар. Сава Васильевич Дмитриев ден агалы дүсеритин кыттылага математика учутала эбер итилден такылдан таксыбыт кей болабын. Ити ягынан кырагота боламын Савиш ден аттакпын. Алтта сетте састак бар эһем курдук математика учутала болугум ден өттен суруйлакпын. Жөчөкө жик оғырдағына бағасанағын толыр бұты біккен. Александр Савич бұл үліхет болу қоттан оғы спортивный сколатыр тренерінан, оғы жетер воспитателінің үлі біккен. Білеген осколаға әме оғылары өреті сылжаған. Қанында бар бұтын хен оғылары күттөлелеген же ән тұз бейяған оғылары күттөлі тұғынан тардарай. Оғылары күттөлі үліға бейді күн қытыламмат. Сарсы да туран баран қайдақ күн боларын кей тайбат. Ушутол үлетігер үйерю, қомаю, ақсана суқ. Тұз бейявен бұл әйгеға Төрөпүттер, оны үйретпет, жырықтабы доғылырым. Оны кытары биргөлелер доғыттырым, естің сығынлары қанаттан ел жасылжар. Же білеген әлбақтық істер болу бұд. Эрджон осколаға өлелік әлбәт болла, Эрджон осколаға өлелерге судургута соғы болан ерден тыллары, жен манны бәяң тоқсан алақыны. Онтын білден тұры еті әлбақтық ырытылар. Нучылы еттаққа больной вопрос. Onun büyüğün keşetiğe kündür adının isteçilir. İtini tundan ağırбын көңілді. Жен төрөбүт улуһуң үһә бүлүү, саха серигер физика-математический хамсаһын сагаламы сиринен биллер, же улуска бухайыска сөкүскә сайдарыгар бәң туаксан алакыны. Иситир бара хапатынан манныгы нөмерде оскола директоры Анатолий Викторович Захаров, онна физика учтала Афанасий Семенович Филиппов болан. Оскола хинен технический хайскалах үлегі тысылжалар. Ол хамсаһынга миген көшүй буттыра, онан каралан үлі асылжал. Математика прикладной предмет боларын бұғытынан. Практически соғыз хайскалах үйретілдіқті адесаны бұл. Ордық етекті оларға сығыннақ. Александр Савич же үләң тағынан спортынан еме ұтымнақтық жеріктанаған, же қағаңыттан жеріктанағаны, оны спортқа сетейлерін туынан өсі кәпсі түйіңді. Аттан кырағысылжан сенеті суық көмат соғыз кейедім. Родовой травмалақ боламын кәлін олатырым сағына. Бұны түйчіріпной давлениялым бұтым. Арас болар болбат болячка әлбән бар бұта. Сүйіқтерім көтіргі жалдара, әм тамбығытынан абыттыра. Онтон 13-14 сас бар бартынымнан тұран. Бір алды бұт ғыраштан темір беғытын қомиян жарықтынан бар бұтым. Қорығы физкультура мұшталдара Сава Васильевич, онна Устин Николаевич. Темірінен жарығы интриги бінөйден көрінер залға көңіл условия оңар бұттыра. Мастардығытын туғынан кенекеген бұлан бер біттірі. Оскола кәніне университет сборный игр Александр Александрович Захаров салалтытынан жарықпын салға бұтым. Сақа сірегер 2013 сыллақ рейтінің түмігінен бастың мастардығы атын ылан Сақада спорт көміс мүйе статуеткатын
кахайна болбутум. Жекиржик даганы бу учутол үлетигер уонна спорка стихилергиттен эйгин билер жон сүрдәган соғыр булуқтақтар. Жауаннатын Александр Савич бәйін жекергенің туһунан кәпсі түхергер көрдөһөбүн. Олоғымар кыһын анчыкпын 2002 сыллааққа сергеләқ онақсыз корпуыр күрсүбүтүм. 2003 сыл сайын ыл боламмыт улахан кыспыт күнсерин көлбүтэ. Салгы олара силбит онна үтбүт карчыбыз суох болан иккен үрәкбитин быраган үйәһә билмейгер учутал үлетин кәстәммин көһөн тибиппит. 5 сылынан 100 кыз оғлағыл улус кинер көһөн кирен салгы үлелән хамнан барбыппыт. Кергеним сүрбе сыл оғлар бутун жебитин опутун көрөн истен келле. Ончоғыны күнсерин көрдүрен этеңге оларапыт. Жеберибит бүтере тиен келле билигин берибит бүтүтүгер бэйин бири дәрәхтергер, оғой титине кетер үлели сылжар коллегаларгар бағасынағын тердергер көрдөһөбүн. Антон күндү бир иделәк жоммар оғлары кытары өйдөһүнү тапсыгыны санемете. Онна түгеннен туханан бу Антонина Денисовнаға, Валентина Васильевнаға, Варвара Илларьевнаға, он илбәх бир иделәк телбер. Аттабадақпар бұрастығының барғытын истинник саныбын. Александр Савичка бу берибитер келен кыттыбытыгар мактанабыт. Уонна кини учутал түбүктә үлетигер спорка үрдүк сетихилери жекергенигер чеген доробияны жолу соргуну багарабыт. Радионист тәчилерге санатабын Саха сире андойду эгетер бириге үһәбрүтәгы Дмитрий Спиридонов атынан 400 нөмердә, оны Сидер Бараха атынан бастыкы нөмердә осколарга математика учутала. 2-нче сүлбек кысылга республикагы тыллыбыт сыл бастың учутала конкурс призера Россия-1 телевидение каналы терьены под классная тема ден бүтүн Россияда конкурс полуфиналига мастер-дыгытыгар спорт мастера Саха республикатын үрәгәритен туйгуна Александр Савич Дмитриев ылжыттата. Берини белемнәтләр Екатерина Голикова, Онна Галина Жиндринская. Ангыски бериге көрсөк кадылы. Саха сире андойду эйгетигер. Итиллибит ие сири илге тыыннаах буолар. Төрүттэммит түөлбе сири төлкө куттаах буолар. Каяда сир уһугар аргыстастын айы тыына, каяда дойду боругар арчылаатын алгыс тыла.
2 тыгынча сүрбе 3 сыл Россияға уһуятчы сыла.